Malawi Today. aimwe chezalo yele audio jaji ngwa atenda wa audio liyongwajo ababet atanda kuchita katasi kapena kuti akuchita chindi yakununka ko basi apike net wawo tunaga akupochera gambia kutochera kwa nyono kwapita mutalika ko eti kuchipani cha DPP wajo amone wajo napeka tu wajo amone tu bakala mukatu nambo waje chisilo amwene apike mweje chisilo bwana we so nene lino lyangu Amidu so mumanyi chenene so pangali pa mundende so mweje bwana pikene mweje chisilo pikene bwana wale usiru ale chewele apikene wale usiru ale chewele wakwatukana anyona atupere muluzi pikene ana mwejo primary school jira twalijiganyaga jira nga jakwika najo UDF abakiri muluzi mwelero jino nkupochera gambia ku DPP kwako ni kundaga kuti mwatukana je abakiri muluzi ne atupere muluzi ntandu wambia wao ndandira katasi kuloweza namba ya muvoni wamo na namba ga ku phone ku go spegene ga kama voice mail na ione kuti basi tingambe kwa tendera audio jereji kuti kugulupu ja kupatikwa na jaji waje talipika nile ngati ngakuza kunjanga phone wao tinja akaza makofi apikeni une pa akumanya chene tinja atikita makofi yena nata miyale ayimanye jere wale uziru wa kupanga nyawu ni kupanga nyawu akuno kusafika kuno audio ni kwatumiza gantu ku Malawi kuti avote DPP wa tinja akang'anda apikeni kuno soni akumanyiliratu sona atauti tinja atemangwa ko basi muntu emwe yele atamejali kwimanya apikeni yele nguza kuti waoja apikanize chenene yongo mwejo abatunga mwejo doloti ya bwana wetu tonene kumanya chenene ngisi mbosokolanya mwauzi mazimbabwe ngisi nagaposo kwa mfano kumanyira chenene wiki jimazi ya ngato aji yalu munaposo kwele mweni musamale chenene we usiro lechole lecho watu kana bantu wa UDF wale gerego manyigere kupanga nyepepo gerego manyi nankupitiza bwana nantemangule bantu kumale taka mepene ye male mwe pan muntu kana je yawo njen mwe chizilweti une bwana ri yausi mpa mumanyi yetu mumanyi so mmoja nune tukwenenga jenda business jimpepe mpana mposo kulanye so kumanyira chenene we usiro lechole pikene eti vandu vanga manyira mmoja mwajogo je bawo nabone mumanyi utamido unengizi mposo kulanye kumanyira chenene ngaso ngudi chemele mumanyi chenene pikene mwasalo eti we usiro lechole wakwatukana nyona atupere muzio akalende kugulizana mwe yabere munge kwimanyirira anan checha akachira nyona mu 2018 atupere muluzi kokola ko baganyimpisha ko nditata ngulizana bandu wala kokola ngina akana kuti taka njigale nyona bani bajiga anyono achimulirenchi ya asawuze kokola ngani bajiga atupere muluzi 2020 kizango cha kwedisi lero jina hapa ni ikanishe papi kuti ajende impepe mwe achizino akuti president awe apita mutali kapewa vice president atoje kuti pipe atupe agambe kwaka ape minister bwana mwe kambise pambali pikeni yeye yakupatika ntima inkupanganya pepe mpenge kwimanyirira mwe chisiru ko basi pikeni mwe chisiru unaanza kuti una Amidu ndili hapa pano pa bench pano pa medical pano wiche pano nankangandira kuno so ne bandu apa tanlolere wewe usiru wale cheula pikeni wauze wale chentiti tinja akang'anda ngaya na akaza kula kuno tena maso ndia poso kula nyangongolo ninga ngawa tu yang'anda ni mmoja ni mmoja asalo kuti unejo hapa na njogo peji nandidi ukuletu kuno tu na wewe usiruo nanza kuti wale usiruo lechole wali wilambe zilele wewe usiruo ale cho kupanga pepo gego manyiga kutunyala gego manyiga kupanga wajo gego manyi
na galile nankupika nikakuti manyi ganyono gakuti gakwipenu mwana chigamba kunyera manyi mula gaza gamezi kuliga lijera kukola ganyo gamba kulepete lepete mmoja gamanyi asalo mmoja gamanyi na nsalireje